Assalamu alaikum, amansızlarбы. Туғандар, сіздерге дағы бір жақсы видео шығарабыз. Адрес айта кетсек, адрес Жалал Абад облысы, шу Жалал Абад шаарынын өзүндө өз. Сіздерге ушул дравилка боюнча маалыматты беребиз. Биздин дыйкан агалар колдоо иретинде лайктардан басып, бизге катталып дегенде жакшы комментарий калтырып, дравилка алыш керек эле деген биздин агаларга ушул Торнадо бренд деген дравилкаларды бир көрүңүздөр. Бүт маалыматты беребиз. Дравилкалар универсальный дравилка. Биз бул жерге бир 2-3 жол келип тартып чыгардык. Дагы бүгүнкүгө буйруса чакырдылар. Бүгүн дагы сиздерге жакшы маалыматты чыгарып беребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Комментарий калтырып коюңуздар. Жакшы ой пикир. Бисмилла. Ой, машалла. Ассаламу алейкум. Мәртен ака, анда жақсы ден солың жақшыбы? Жақшы жүрөсүзбү? Тыныстарбы? Буйруса ишти баштадыңыздар, а? Ишти алтастарбы, жақшыбы ден солуңуздар? Зор ака. Аха. Эми буйруса бир четте маалыматты бериңиздер бардыгын, а? Баарын берип өтүп кетем. Аха. Травликаңыз баары бир кылда. Барды бир кылда, аха. Бир кылда. Мотору да, пичагы да айырмасы бар. Пичакларды көрсөтүп, сеткаларын көрсөтүп, маштан баштайбыз. Аха. Ака, мына жеңил пичагыбыз. Мына жеңилирак. Тök пастлаби жойларга беребиз. 220га чейин болуп калгандарга дейсизби? Пас 170 тепе тök. Түшүнүктүү. Ошого төклөргө машы пичак коюyorum. Бу ака махавили 10 килолук пичагыбыз. Буну ака тök зор joyga коюyorum. Pichaqlar aka mana o'tda kuydirilgan, yoqqa to'ygan pichoq bo'ladi aka. Tayyorganda qisqasi buyursa, tayyor. Mana qalin pichoq zakas qilamiz aka. 3 ta setkasi bor. Cho'pniki, 5li, 2li. Mana shu 3 ta setkasini bitta dravlika olganga beramiz qo'shib. Biro'zini qo'shib berasizlar, ha? Bardin, uchun teng. Aka, keyin ko'pchilik mana pastoykda buni qo'yib bersa ishlaydimi? Pastoykda bu chiq qiynaladi. To'k zo'r bo'lsa maza qilishadi. Hozirda biri olib ketdi bir klient. 179 чейин нан койсо болобу деп. Шунда бул biraz слайрак болуп калат да. Bu aka слаби qo'yadi. Motorga zona aylantirib olguncha aka nagruza ketib qoladi. To'g'ri. Bu yengilda aylantiriladi. Bul qancha kilogramlik? 5 pi bo'la? Ha, bu 4 kilo, 4,5 kilo. Bu og'ir, 10 kilodan og'irroq. Lekin pichoqlari jihozlangani bir xil. Qolgan jag'i 1. Bir xil. Yaxshi, buyursa. Aka mana hozir mana shu videoda aka mana hozir nasotkalarini alishtirib qo'yganman xolos. O'zi bitta mana shu hamma dravlika Bardagi 1 ile dravlika o'zi. Bardagi 1. Aha. Bitta dravlika hamma mana shu cho'p ham maydalaydi, makka ham buğday ham tortadi. Qisqasi 1 dravlika ushul cho'p, makka, buğday bardag'in buyursa ishi 1 deng, ha? Xudo xolasa mashdan boshlab ko'rsatib ketamiz. Bo'ldi. Bismillah deb turib. Mana hozir nerede sen ha? Bo'ldi aka. Aka daslonkasi bor aka. Ochib qo'yiladi. Az buyursa başladı. Makamenden budaydı. Tartıp. Mardayli makkamiz yo'q. Mardayli makka bo'lsa mana yerdan solaveradi. Bu yoqdan deng ha? Mardagi menen. Bo'ldi. Ketga solaveradi. Mardagi menen bo'lsa da tuğanlar shunda ushul yerdan solar etkensizlar. Ana bez mardak bo'lsa ushul joyga salib qo'ysangizlar, o'zi tasib qo'ygan bo'ladi. Aha. Qanchalik dengelde maydalab qo'ydi. Bismillah deb qana. Voy. Вообще. To'q jam bo'lib qo'yib turgan cho'jajam, ha? Mashinchalik maydalab beradi. Tayyorganda ham buyursa bo'ldi. Teretga chachib bersa ham bo'laveradi. Shuni aytamda, tegirmenga borib tartish kerak edi degan jo'q ekanda. Universalniy dravlika bular. Bu 5 setkamizda aka. Ne degan? 5li setka. Ha, 5li setka. Bismillah. Bu nemi? Makanning o'zi bu. Bardın açık varken ama aleme şunu çıkarsın.
Naklarga qarang, uni quvadi. Ha. Çınığı çözeceğim de şuna ise oladı. Tayar tegermen deyin ha? Ha, tegirma. Oşunda bu 5'lik buna qaysini sovuq qiladi? 2lik. Nalba. Hozirgi mana bu makka chiqarganimiz buni. Ha, nakash. Ha, buna budaydik, buna mekanik ha. Buna ol çöptirdik. Çöptiki. Ha, bo'ldi, tushunibdi. Aka endi mana cho'p chiqarib beraman. Çöp qilqamiz buyursa. Qanday çöp bo'lsa ham bo'ladida bu ha? Aka mana shoxol, poxol. Polini poxoli. Ha, bu guruchning nimasi bu ha? Dravlgan dushmani bo'ladi. Ha, guruchning shalisi deydi. Hozir mana ko'rsatib beraman aka. Aha. Bismillah deb sayib qo'yingizchi. Molbon qilib. Bu shalı biraz qattiq bo'larkan. Dravilkaning eng dushmani shul deydi. Aylangan ko'ringizlarchi. Вообще zor. Maydalab tashladi to'g'anda. Ko'ringizlarchi. Aka mana sho'lini qarang, poxolni. Buni molga bersa bo'laveradi. Сразу jeb o'tganda mal o'ylanmay turib. Endi aka buni ozginadan tashlab hozir mana shunda aka mana bu Makka poyadan olib keling Akbarjon bitta. Buni misoli go'ra salsan ne bo'ladi? Bu qattiq bo'lavi. Bu aka qayishqoq bo'ladi. Ha. Qattiqraganda bular. Bu qo'y bob qilib chiqarib beraman hozir. Ha sho'li poxol ko'rasiz. Hozir ham mana ol. Makanning presi keltadi. Haydalar buni narxaga solib qo'yga olayoq tartib chiqarib beradi. Dag'am aytlaydi. Zor. Ko'ringizlarchi. Maydalab tashladi. Un qilib qo'ydi, maydalab ha? Sho'lini poxoli. Qo'yga bersa ham bo'laveradi aka. To'g'ri. Shashilmay, ozginadan solib, cho'pni, mayali qo'y bob setkasiga qo'yib, ozginadan solib chiqarsa mana poxolni ham chiqaraveradi. Maydalab setding ha? Ha. Nega setkasi? Biz odamlar yaxshi biladi, qayishqoq bo'ladi. Ha, to'g'ri, to'g'ri. To'g'ri aytasiz. Aka men hozir mana bu Bu, emi, makanning presi bu ha? Makkaniki. Hozir aka. Buni qaysi narxlasizmi? Ha? O'sha? Mashinada aka hozir qo'yadi, somonda aralashtirib. Bo'ldi. Bismillah de, qana. Voy maşallah, görünler şuvarlar. Tamam saltar. Bede. Hayırlı bede saltar. Aka mana Şakara qilib qo'ydi-ku, shakara. beda, qoya. Bede paya bardığı dayar, Allaş. Mana. Maşallah, qaranglar, aytganlar. Tayar da bu. Bunun ichida poxol ham bor, mana. O. Bu beda. Bede, saman, makka, bardığı birigib shakara bo'lib qoldi, tayar. Aka mana mol boq qilib, narisida mana o'zi ham yo'q chiqarib beradi.
Bul biraz yenirak tat çıkarırken atlangarsanızlar. Artık koylarga Allah'a taştırıptır. Bul bolsa uşul maldarga. Bede saltat. Mana aka qarang. Mana mashina bilan aytaverasiz, bo'ldi, o'tdi. Özü pat bo'layotganda Mana. tamam bu. Mana. Вообще zor. Bu molbob setka. Bu malga layıqlaştırılgan setkası ekan, malbob. Kimlar o'zgarib turibdi aka? Bundan tuğanda naul setkası yok. Bunun bundan da setkası var. Nalar. Hazır klientler daha geldi. Nalagalarımız. Şu molga bemalol bo'lib. Ay mal yedim mi bunu? Zor ceyda. Buna ol qanday bu? Bu cho'mi aka 3 faza. Bu düş baza. Ular firmasi bor akalarimizga 50 ta 100 ta moli bor akalarimizga tavsiya qilamiz. Bu zakaz bo'lgan mı? Bishkekka jo'natishimiz kerak. Bu kunga jo'natib boramiz. Misali dağı zakaz qilib berdesi qanday bo'ladi bu? Yasab beramiz aka. Bu qancha vaqtchas? Bu 95 ming so'm. 95 ming so'm. Bu düş baza. Ya bu mana shu dravlikalarimizni kattasi. Eng cho'ng shu hozircha. Bu вообще kuchli edi ekan. Onda Bitta presi butun tortadi. ha, presni shu o'yni solsangiz, ha, yaxshi ekan unda bular. Keyin aka. Qana? Mol tarozilarimiz bor mol bozoriga. Ha, mal tarozi. Ha. Mol tarozi, shuni ham ko'rsatib keting. Mal tarozidağı bar ekan tuğanlar. Bunlar ko'ringizlarchi, bu qancha vesni qanchaga chayin kilogramga chayin? Qancha? 2 tonnagacha. 2 tonnaga chayin? 2 tonnagacha. Aha, 2 tonnaga chayin tartatgan tuğanlar. Hozir bu ham tayyormi? Tayyor. Hozir bularning bahosini aytamiz. Bu lemas qanday ekan zaryad? Qancha kun qilmaydi ekan o'zi? Hafta 10 kun yetaveradi. Ha, yaxshi ekan-da. Bir juma qilmagan bo'lsa dağı o'ta zo'r ekan-da bu. Zo'r. Kelgan aka mana, qulaylik bo'lsin deb mana. Ayollarimiz uyda sherik oqtarmay. Ha, bu tushunibdi. Жалгыз болуп калган болсо, шерик издебейле бул өзү эле кайрамда мында алып тартып кетсе болот экен. Жеңил экен да бул вообще. Түшүнүктүү. Булардын эми эң кызык жери баасы кандай болду экен? Bahası aka. Tarkan aka. Alüminyum motorlarimiz mana aka. Aha. Sizlar alüminyum. Mana bu ham alüminyum. Alüminiy motor 18 ming so'm dastavkasi ichida. 18 ming dastavkасы ичинде общий ушул райондорго, 7 oblast Кыргызстан боюнча райондорго dastavkасы бекер. bekor. Aha. Keyin g'ildirak qo'yib bersak, oyoq Ha? mizim qo'shilib qoladi. 19 ming. 19 ming bo'ladi. 19 mingga ушул dastavkасы ушул райондордун ичине, шу шаарларга Keyin aka. dastavkасы бекер экен. Ha, mana bu pichoqni qo'yib, Ha? fabrikamizga bu pichoqni qo'yib, jez motor qo'yib bersak 25 ming bo'ladi. Ha, jez motor menен койсоңуздар 25 ming. Ha, Ana yengil berkinde pichoq bilan qo'ysak, jez motorni 21 ming so'm bo'ladi. jez motor menен мына жеңил мотор болсо 21 ming дедиңизби? Ha. 21 ming болот экен. Аха. Мынау 5 килограмм, мынау 10 килограмм дейт. Shunday aka. Hozir mash pichoqlar 18 minglikda mash pichoq. Ha. Malat qo'y. Aka, sinamaga ochib ham ko'rsataveraman aka. Açıp koyarım baba. Ha, to'g'ri ketpaymi? Ha, javob da bu. Mana aka, 5 kilolik pichoq. Bular jengil pichoqdi, ha? Yengil pichoq. Mana shu hozir chiqargan yemlarda bunda ham yengil pichoq, bunda ham yengil pichoq. Bul özü bardık ele bir ele dravilka, bırak şunu universalный da bul. Makka, bede, arpa, kıskası buyursa büt bardığın tartıp sizlerge dayadap berет. Tegermenge barış kerek ele döveyle. Uşun alsanızlar öte zor bulur. Muna al hazır hem jengil bıçak tuğken. Marklar oğur bıçak tuğdan mı? Yo'q, aka, ularni ham ochib ko'rsataylik. Aka, mana. Ularni ham ochib ko'rsataylik. Oson mana.
Бул да жеңил бычак туба? Жеңил бычак aka. Өзү негизи аз эми мындай адамдарга суроо болуп калбасын, туугандарга. Себеп онал оор бычак менен жеңил бычактын мисалы бирөө жеңилдүү бычак алам десе кандай болуп калат? 220га чейин деле негиз боло берет да, була эч кандай зыяны жокпу? Og'ir bıçaqda aka faqat tok yaxshi joylarga beramiz. Misалы өзү негизи бирок боло берет. Bo'laveradi. Просто эле ток сылабыраак жерлерге ушул 5 килограммдык бычакты бересиз экенсиздер да. Болду, эң түшүнүктүү уже. Түшүндүк. Xohlasa aka, bu ham shu aka, mana tepadan ham olib ko'rsatavering aka. Bir xil bıçaqda chiqardim hozir aka. Бардыгы бир кылда экен. Туугандар, буюрса баасын бардыгын маалыматтарды айттык. Мынауга эгер кимге ушундай чоң дровилка керек болсо, заказ кылсаңыздар болот. Бунун бычагы канча килограмм ака? Эң ушул мага кызык болуп да ушул. Астак болобу шуну? Buni aka mana bu yerdan ko'rib bo'ladi. Bıçağı aka 40 kiloga yaqin bo'ladi. 40 килограмм болот бир өзү, а? Ойбой, вообще чоң экен да бунун да. 40 килограммдык. Бул дагы бардык универсалный. Universal aka, barini tortadi. Bu aka vakuumli bu. O'zi mo tepasi bor, donda o'sha shilangisi bor. Donga tashab qo'yasiz, o'zi tortib chiqaraveradi. Бул 3 базалуу. Булар эми чоң фермаларга жакшы экен да, а? Shunday aka. Тегермен албай эле, ушуну алсаңыздар деле. Бунун баасын канча миң дедиңиз? 95 ming. 95 миң. Доставкасы бекер. Доставкасы бекер. Булардын дагы бардыгы доставкасы бекер туугандар. Ушул райондорго, ушу шаарларга, центрлерге доставкасы бекер. Бааларын буйруса айттык. Та кошумча эмнеңиз бар? Shular hozir. Шулар дем буйруса, анау таразынын баасын айттыкпы, айтпадык, а? Шуну. Buni bahosi Канча? buni $600 beramiz, dostavkasi ichida. $600 доставкасы ичинде бекер бул да доставкасы. $600 бул да. Көрүңүздөр, 2 тоннага чейин бул да, вообще чоң экен. Мына чоң букаларга, аттарга, жителкларга бүт боло берет экен бул. Ustini olib qo'yib, yevxonalardan ishlatsa bo'ladi mana. Мына чыгат дең, а? Chiqadi. Эч кандай зыян тийбейби? Зыян тийбейт. Maza qilib ishlatsa Бул да универсалный экен да, а? Бүт универсалный. Мына туугандар, мына бул жерде жасап аткан ушул жерлери неке. Бир сиздерге кошуп коелу. Мына бычактары. Неке. Мына жерлер неке. Сиздерге бүт кошуп коелу. Накта мына ушул Мәрчан акаларыбыз ушул жерде өздөрү жасап чыгарып аткан чагы. Неке. Машалла, молодец. Мәрчан ака, видеобузду жыйынтыктайбыз мында? Жада кошумча сөзлөрүңүз барбы? Yo'q, mana shu bor. Xudo xolasa aka, boylanishamiz, belay nomer qoldiramiz. WhatsAppdan cholishsa aka, prямо tushadi. WhatsApp yaxshi ishlaydi-da. Ооба, WhatsApp иштейт. Keyin aka zakasni 5 kundan 10 kunda, bir jumagadan 10 kungacha yetkazib beramiz. Мисалы эртеңкиге деп кокус чалып калсачы, мисалы срочныйга деген болсо. Srochniyga yo'q aka. Срочныйга жок. 5 күндөн буйруса 1 жумада, 1 жума 5 күн. Shunaqa, 10 kun, xudo xolasa. Өздөрү дагы келип каласа келип өздөрү дагы живой өздөрү көрүп, иштетип, Ketaveradi aka. кетсе боло берет. Dostavka xizmatini o'tib beramiz aka. Бир аз өтүп бересиздер, а? Жол болсун, жакшы. Ишиңиздерге ийгилик, Алла разы болсун. Милдетиңиздерге өтө сонун эке. Ушундай элге кызмат кылып жүрө бериңиздер. Алла разы болсун. Мына ушинтип буйруса видеобузду жыйынтыктайбыз туугандар.